kum shibenta banrat dengkong ye ke jingken rei jong udrok hapo ka Rivoy district bat kum ju hapo ke jela barok ka wei nakaliang ko office rekam jong ka district social welfare officer Rivoy district nongpo mantakaski ka arfa tarik ujleu kala rakhe ke international day against drug abuse and illicit trafficking na ka benta kinong lam shnong ki seng longkme bat seng samla jong ki shnong ba pher jong ka them Rivoy kabla penlong ha community hall yo maulong nongpo ha ketika singi layo ban penchai pai ba halo ketika phang na kinong kren ba pher ke bagun thup na do ka kong I ka chandi district social welfare officer kong B pamshong psychologist civil hospital nongpo ba meban taryang counselor kripa foundation nongsder ba B dengan DSP crime Rivoy ha ka jingya don rangkat lang uba DSR lakyang traffic in charge uba BN walang OC ka nongpo police station u Reverend David Jamir director wisdom rehabilitation center umdihar kirang ba ashnong bat ki president jongki seng samla bat seng longkme jongki shnong baper haka bakut jong te ka program layo ban sam ki kusnam she ki nongjob haka jingya kom ka drawing competition ka banakalyang jong ko office ka district social welfare officer nongpo ka ladep pan penlong ya ka te ka jingya ko ha Christian higher secondary school pahams em haki singi ki belale but ibon nengkong haka te ka jingya kom ide isamla ya te shwa nongshli bawan baar ide isamla nafi banroy singkli but ibon balai ide isamla penshailang thank you but ibon basau ide isamla wondringam ar marak connect addiction nala syate takatu patisnan pada kajing ai ke jong play pada kajing yarap yang foundation nala panjing kundi mga yang minta nala malong kundi long minta but mo kram na plate kajing samlu play kersana nga wala play jingdu dikerman bi jong kajing em wat kala poi ka pudu ka nala perkhat wat paman simno ya kajing em lajong ba nga sutu ba undan di show dan nampai masuk ke jangan mencubatai ya kejingin jong aku nung asdang melu apa di ilenti ya sya kini kejeli yang kejingker ni ot ba inong kren sikmat kita ong ba kejingker ni botse kam sedang beda ka bahe ndai sedang ada naka step by step dan ka level by level te hoal kilometer ba malasdang mandi erkian aku buat kerja tra kendai lah sedang manma ke kiat ndai ngasiam bakata kiat kambang kakhang mlakan mo sudi lah kadi tang banshu yo dos mo dan ki parlong ki beli sekolah lang ki beli puli lang da ki leti mo to sebe lang baki ke banum syakan tai dan banum syakiat to ya hilang di kejayu dalali pasien lah semakian lah syasneng dan kisni lay kiba koi haruba manjeng khli unashu banyan unashu supar man koi diye ti kita jing sya kran jing syasneng man na kapor dalanang yan man na kasni man na kapor kadbadi ka syasneng to ta pinduna la ya kata sekian dia sedang manmaaf kunjang mo sedang manmaaf kunjang delali to kunjang to mo anya kia to susah mai kita kunjang delali to kunjang long kunjang mata tak tu bani po na situ ba unda jing to yang baka ngadi to kunjang ba kata ka prothe to anda mala jadi ngasmo baka prothe ka suki ngasmo baka ka prothe sabar ka suki sabar perkat ka bale mo banyak ko na perkhat banyak nang ni maju waktu maju dan ya kan yo perkhat man la ko di man di haban perkhat yo ke yang mam su tena ka ka problem ningkong ubril bonabon kam jusdang ibril ki bakerni kam jusdang kin kerni direct bon sil ki sedang na ka experimentation isdang shwa ipersang shwa ting bon ki daw ka badingkong ban bakin slow to feel good ban slow ha ban slow ba ngak hamla manga ting ka din nakadaw jongki ka jing sha penbor hagi parlok baru ting ka jing pang ka ba ta ka jing mo jing pang haju ki tung ka depression bor ka jing pang uslai ka jing pang slow si dan ki stress ki baki ma tha ka jing im nakada ma belong ki baki kerni yaki diki jing ni baki jing ni basni kasdang naka experimentation hadi ka wan naka experimentation ki babon ki breu
kilwan cha regular use lada kisung tenat iyo taka positive reinforcement ka bakiong kawan ka jing so tenat kawan ka taka jing so relax ka jing so ja guri ki jing slide nangin PUE hay pun samla haka bani kong in persyang iyo kita ki positive reinforcement haka jing mo jing perkat ki jongi haka met ki jongi kamut kin wan cha taka loss of control kan wan ka jing du no ban banti lah kami lagi. Takadaw kapoy han upod bakawan ka isang bandi man kasi. Nana ni jing di man kasi iwan kila along dependence. Kamud kila asang na jing di man kasi kendiat kawan ka dependence. Trafficking. Uang yang penting adalah kroy uang kroy kan upla utin terus. Uang ini itu dan berpihak asal naik kelas tu berpihak kepada mistake sambil kelihatan asal orang ngasih orang nanti sah. Kalau ada kota me pun memilih orang penting nak di kubasinya sih. Kalau si life part baik kali mesti jaga. Kalau orang apa membelah aspak life part, ni kita terus pakai. Sebelum ada ni melu betul kerja. Tu orang sorry sah, tu korang apa yang bagi pun begitu pada belama hoi boleh buat ni kebiasaan kami kepang ni habelah boleh muai ni boleh guna kami habelah boleh mihab tu se ekstra sendiri pak te pun kini on lese on madam ni boni di proxy kilam si itu kistang ni kistang society lese bon pak lese proxy on berkait kanser for society ini, kita berusia yenu, let's say the PUE suspect siapa ha, let's say don kiri orang bak penting diki, penting ha yenu nak terus. Baka drop sing orang bak tangga police department, dan itu social welfare, dan itu rehabilitation gila. Klaim betul pesan strong lebih, mensupport lebih, witness support, let's say ber information ini bapakah ini beri kita. Let's say on done quick agency and it is saying memang mereka perlu say on done kita think hakai DPS kapil ke prosedur kami think tidak lang lupa isamla dan ini quick agency yang drop ada si air tulis ada bagi list pokok kalau pilih apa ada ke DPS di grup forma let's say tidak umum suspect de marmar nanti tulis ni hablet talasi akmat witness